Karbi anglong ang kangalong kido long proxy school along pen metric asatlang ki undun kabedera jok Assam Sarkar pen school kanghapji po aphuthak Karbi Students Association hin pen kedam tang pai pai ni phayang kora clear ni kolonga irrigation IB along phirangkia mai ke phapon Assam Sarkar hin pen school kanghapji po along Karbi anglong pen stame home proxy school amen klangdon lo amen ke klangdona school lake Okereng High School, Jaipong High School, Inglongkiri High School, Hauraghats Boro Medium High School, Deopani High School, apen Menmiji High School apansi. Amen pangdak pondo. Bangso phutha KSA hinpen pherangkya mayalong kaningji pona tengke Karbi anglong alo school kanghaponji wa phana bangke chedon don thekte. Athe metric ahut ke pas dona bang avidet pa bangke ahoklo. Bonda ladak than bang kaduria school setamidu. Nasi school kanghapji puke nilitum KSA asong pen ke chekroy dunun epusi KSA chun bang pen ningje pon. Ki unun BP na dimada la result ke hinu hektik pulai hui along. Alang itum la alu kachepaklang lo kasimet Okereng High School, Jaipong High School, Inglongkiri High School, Hauraghats Boro Medium High School, Deopani High School, Difu Night High School pula. Son proxy lahai hui school bangke kupuluma ingthan pompet ke pusi biarta chatai pen el tum lokon la fila bangso phutha bangil tum bangke jasmet lamthi ke paklang tum ngalo je il tum long la ke dotang provincialization high school mukha fita menon bangke ingthan pompera il tum la school la ka siksa mana kisum ku pisi duma hala hui jasmet internal missionary bank antogat ni ko asami sangi bola so assistant ban kupisi ka dori mara pen lahai hu school long kenan so kupi ma lahai chi ni pin pen puson men amasi lahai school ban than pon pe ji ban tum pen chedon di pusil tum pen flemen tum khan pachini pon School kanghapji po phutha ke ladak KSA long arpuki dotum chelang dun vek nang pong School ahem kanghaponji puke nilitum ajat penon chekroy dun de pusi KSA songja popen puthot pherangke karjupona hot ningje ponthu Sonata nitum ke report ke lo ate kote Jaipong High School ben same mena region bangala da kanta asonsi banglo ani kamhan ke 2019 ani kan reports bang etuma pilo total students ke 39 student pen pass out student 14 percentage 36 years when income lo 2020 ko same 30% silong lo apen 2021 gadu ko bede chin lo pinning 2022 bang ke 18% ki 18 total candidate lo 0 bang ke pass percentage so 0 ke bang to kolam ke bang lo high teachers apun ke fill up on it teacher ka bede na joksi main reason bang nasi government of Assam lapen Karbi Anglong Tunmas Council jasame pet education ni am samil tum juning rilo nang lila bangso phutha well initiative and pen bangso kanghapji kading kalisi nang di ground report and pamira bangso school kupi ko sonsi kibang jila nani ki claim poning ma dongkam kampen wikibe Karbi Anglong live